Missionary pu Isaac Road Zunglura sakte pualin pun ilo mangang u. Pu Isaac Road Zunglura chinza hi Reverend si zatonale pike sangku ngite inkara ni som paknga January kumsang khadzakwa somsari pasaria dubri asama alaupianga unaw pian pui pali nein upaber.2 ani amali apian pui unaw tehi an upaddan indotin puklement vanlal du zwala chinza anupui pilal rimruati pu Isaac Road Zunglura chinza anupui pi Mary lalmuan pui Pro Pastor James lalnun lu achinza anupui piming thanza mi chong thule Ruth Vandal Lupui chinza apasal Reverend H Vandal Shwayati anni May ni somni pakhat kumsang hi sompanga a Mary lalmuan puinen BCM biakin City Church Aizola innehin fanu pakhat le fapa pakhat Susanna Vandal din pui chinza kumnga le Casper Malsom zwala chinza thali annei ani le khathiam thei tak ni in zirna lama po akal twang hle a HSLC hi Stewart School Bhubaneswar Orissa achangin azawa PU Arts le BA Honors hi St Anthony's College Shillong achangin azawa MA Economics hi MZU Mizoram achangin azaw ani pu Isaac Road Zunglura hi pastor le missionary chungkwa achanga Salian ti taka apum lumarong bolna full-time ministry a alu ma kaushana chanhem ngai takatel chin le Shillong GKP a po athei to ka in mang chin ani a obi le ni na poimo dang chelreng chin ani Guwahati Mizo Baptist kaushana rongbol tupui tu atan kumsang ni pahnia ruat ani a kumsang ni pakwa a rongbol tu a ruat ani le a hetia Guwahati kaushana a omchung hian kaushan secretary le treasurer na te chet chin ani kumsang ni panga a missionary atanalak ani nu hian Guwahati a tho omngalin Chalai Christian Paul Shillong Pastor Biala te shwai tu Vice President Tenis Hauzelin GKP Guwahati unit din tu tazingami ani a President le Vice President teni in GKP khaiding tu poimo tak ani pusakte hi Guwahati anom chung hian Guwahati Mizo welfare a po chanhnem ngai taka in mangin shwai tu Secretary, Treasurer le Finance Secretary ni na te po lo chel to in Guwahati Mizo welfare tan michangkai takni in Mizoram achanga damlo damdoi in pante zirlai admission le thildanga boy pui chungchanga te kaushana Paul Big soi haulova chanpui ngai apiang athei ang to ka chanpui chin ani a heng te awang po hian aniang hetia ahan boral po hian uitu le sun tu anga em ani sakte hian apa Reverend si zatona pastor le missionary rongbol na nungzuin ano pantet achangin aphak ang tokin a in mang chawa dubri asam le Guwahati a kum engemozat an achangin tongdang Hindi Assamese Bengali le English po pianpui chong ang thavathiam ani a hengte awang hian apa rongbol na a po nasatakin achangkai pha ani apa rongbol na chunzama chomnungzel turin ahun pumarongbol tura in pe in kumsang ni panga April ni khata missionary atan lak ani a Guwahati Regional Office Assistant na thokin rongbol na atana Guwahati a hian May sangni som pasari thleng a omnu in kumsangni som pasari June tha a AICS a missionary training diploma in mission studies nein kumsangni som pariat me tha thleng a oma training azo nu hian tuna athona Huto English School Nirjuli Arunachal Westfield a evangelist teacher na thokin a omle ta ani Arunachal Westfield a omchunga arongbol na chanchin tlang pui Field Director Reverend Lalbiak Lua Chong Thu in asoi hi ilo clear ho ang u kumsang ni le som le pariat atangin pu sakte ta chung kwa hi Arunachal Westfield ta Huto English School a evangelist teacher na thok turin anron kala rong kan bon ho na kong tin re na hian pu sakte te hi an chung kwa hi fak omin soisel na tur an hian ka helova rongbo na kong tin re na hian anin pe em zel maya in pu sakte hi
misma tak mai in chena ate nun phunga le trong ka chuaka ani a ama ro chu tiang mi chung si in min ngai thlom tak mai le mi tu po en phang lawa ang khat veka en thiam mi ani a ama hian mi zong hi kan leng veka abula hian kan salen em ani in ama hi mi zaidam tak mai ni in ka ria a rong kan bol ho chung hian a thim rim o ka emo in rim bel mang emo hi voi khat ma ka mulova hun rei tak rong lo bol pui to te zok po in chu tiang ang chu in mu ka ring lova anuna hian en ton tu tam tak kan neya rong bol na kong tin re nga hian zir tir na pia lama hian school lama te le field ang kan rong bol na te po hian trangkai ema amatong tu ber hi ani thri na chu tiang anga rong bol na athop na po chuan vui ngai lova hu takin amo kurna achunga mi len suak turin thanem ngai takin athop thri na ni tin zir tir na konga po hian mithiam anni pialama thani manga in mi no pang ho te han chok pur te han ti lim te an hriat thiam zonga han zir tir dan te hi athiam ema no pang ho te poin an ngai na a tin an chung kwa hian lekhi baptist ko prona NBC sinwaya loya ko kan ho te ne na ko kan an loina pon thunim ngai takin roman bola ko kan ho te pon an win an ngai em ani chu tia ang mi om tak mai awang la tak maya kan han tha liam hi hriat thiam har kan ti ema arong bor kuiten kan tuara Mizoram Baptist ko plantampo sana nasatak ni in kan hria ani imeri te chungkwa kan tuar puin kan trong try na chuan tu sakte mun ro ki tu manan lo kan zo do lova pathianin alwa kan ze selati hi kan trong try na ani sakte hi mi in vong fel le taima mani na a in pezau em mai ani a abula om anuamin a hadam thak ema mizai dam le midang tengai saknanga tak athei anga midang teta na in pele mithil phal ani awang hian ngai na tu le chan tha po anga hle a chuti chungchuan mi ailan sar hlau le mi in ngai tlom tak ani tlat loi si a mithom na lo tak ani rwalin mihlim theile fiam thetu tak ani achian tele arong bol pui te ngai nat po a hlo hle ani chung ko ngai poi mo em mi ani a hetia anat na awanga enkol ani lai po hian akhat to ka anupui le afa te biak reng du le ngai em ani a anupui pimeri lalmuan puin apasal du tak sakte an akalsan chungchanga athoziak kan hantar lang ange ifa te ka en hi chuan ashwai mama ma chu kati ma se aro rela kan telve si lawa nangma shwai tu che hian kan nu fa hi min kal san don lo ti hi ka she chiang ema kamol ang hian kan pathian hi ka ring le mya mai don ani nangma ngaya indom kun rengin setana hi ka inra be tir don reng lo pathian hian no chak taka hian min ngai ani angle ifa te pani enkol tur hian ka chak to ka min ngaya ama chaknarin chanin malam kan panzel don ani nang fakna hlan lo che in chibai buk lo che ila he tharau re thei tak hian khoilam nge a hoi angle nang pathian nung chu ini enkim chunga ro rel tu inen lawa chuan tha amuang lo ti in pu Isaac ro chung lura te u naw zinga upaber pu Clement vanlal du sakzwala mama hi tong theilo bengong ani awangin sakte hian a uma mathachang hi adol zo hle a nu le pa kutke berni in chung ko in nga na ani a nu le pa thoi tak an thu nial zen lo ani awangin nu le pa tan po rin rol lo theilo ani na chen a oma
unaw zinga upaber chan changin a unaw te zong zong kil koi tu ani kan siat angin COVID-19 awangin khovel le India ram na satakin kan buaya he shi hian rongbol tu tepo kalkan chuang lovin ati buai ani hi pusakte po hi April ni somni pasari sangni somni pakhat atangin akhwa te sikin a in soisel chana May ni thuma COVID-19 a positive ti siat ani Rwalin Lekhi Village COVID Care Center an omna atanga kilometer ni vela hla a in enkol turin alut ngala a symptom in zialam a in zwalam apanzel awangin oxygen pek theina mun mitpu COVID Care Center a son anile a heta nu hian zoi zoin ma ason chhoshet sheta May ni som jing lama khan ama sakte a hian a thopui te bia in COVID Care Center atanga achwa thei thu te shilin in lama in enkol chunzom turin choma dar som le achan ve khan an shwai chuak ta ani mitpu COVID Care Center an chwa sandon hian ama shwai chuak tu pu f lelok zwala wala po in doctor te mu in doctor po in lama in khung shanga thataka in enkol chunzom tura lo cha in a that chwa thuai a be se thu te po alo shil ani COVID Care Center achanga in an thlen nu chnu lam atangin atho aron ha le a anupuin abuai puya anu dewa antho pui te shilin huto principal nula party le atho pui te pani pu f lelom zwala le tlangwal nai sunaten an thei angabuai puin mitpu COVID Care Center a bok shwai le in COVID Care Center an thlen hian thoktu ten an han en chianga arang thei bera COVID dedicated hospital panpui wat tura an ti angin ambulance in chimpu COVID hospital panpui le ngal ani a tamdoi in an thlen hian doctor ten chan tuma thei top chwa an be nuwa chan thei ni talovin akal tamai ani saktia ruang hi Itanagar achangin May ni som sangni somni pakhat zandar som pakhat le minute somni panga khan Mizoram ron panpui ani a Arunachal achang hian sakte nupui le afa te pani baka atho puite mi pali in arwang hi an ron zuya Guwahati achangin sakte nu le pa a baka Guwahati Regional Director 10 an lo zui ve ngala hetia Mizoram an ron pan na konga hian Mizoram pon le chunga kaushan te le ama ui tu ten puan le pangpar te nen hun engmuza ta an lo muaka Baptist kaushan mai baka kan rongbol pui Presbyterian unaw te po in Silchar Mission Compound ta lo muakin puanin an lo tuam ani May ni som pakhat sangni somni pakhat zandar som pakhat le minute somni panga a chia aizol bungkon thanwal ron lu puin voina inkom hi na izui ngal ani a bungkon YMA le local level task force ten ruaman na fel takasiamin voina inkom hi central bial to pastor Reverend Hilal Sangvungan akai shwaya Reverend Dr. Arlal Thanmoya Executive Secretary Aizol area in pusakte hi avoi liam ta ani chileng awang bokin voina inkom a hian mi somni chau tel tura ruaman ani awangin chung khat tak nyal po tel kim thei ani lova hemi ani awang hian thenrual chung tele kaushan hoten mani mun atanga chim thei turin YouTube pa live stream pek ani a zanre taknima se pusakte thana inkhom hi mani munlam atangin mi sanga chuangin an chim ani sakte thina hian Mizoram Baptist Kaushan pum pui afan chwa ngala achanchin sia apiangin an laina tin an sun tak zet ani chanhem ngai takarong alo bol to na te sharingin arong bol na awanga lom thusoi chungin uile za takin thaliam anita ani akalsan anupui fanaw achung tele arong bol pui zong zongte lalpan thamwanin ompui zel ro se amit hiang him te thina chu lalpa ngai chuan lutak ani